Assalamualaikum, ondel-ondel mau sholawat Nadia. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin lazi tanhalu bihil uqadu wa tanfarizu bihil kurabu wa tuqda bihil hawaisu wa tunnalu bihil ragaibu wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli maqamillah. Terima kasih teman-teman.